tugiye kwibanda ku makuru avugwa hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umwuka ntabwo umeze neza kuva Perezida Tshisekedi yatangaza ko kuba u Rwanda rufasha umutwe wa M23 atazigera aruha amahoro umunsi ku wundi nk'uko yagiye abigarukaho, ndetse yigeze no gutangaza intambara ku Rwanda, ariko avuga ko azasaba inteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikamuha uburenganzira bwo kuba yatangiza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Namwe mu makuru tugiye kugenda tugarukaho. Hanyuma mu minsi mike kandi hari ibyagarutswe kuri Ruvumbu, n'umukinnyi wakiniraga ikipe ya Rayon Sport. Turaza kuvuga icyo Perezida Tshisekedi amuvugaho, ndetse akaba yakomeje kugenda amuvuga ibigwi, yiyemeza ndetse no kuzamugororera. Reka rero duhere kuri inkuru mbabwire ko Perezida Tshisekedi yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru cyamaze amasaha agera kuri 2, ariko ingingo nyamukuru ya Rwanda aho yateraga akikirizwa na Patrick Muyaya, Minisitiri w'itumanaho, yavuze ko u Rwanda rukijwe n'amabuye y'agaciro hamwe n'ibiribwa rusahura igihugu cye, no kuvuga Kongo ko M23 ari icyitiriro cyarwo. Anageraho avuga ko Ruvumbu uherutse gutandukana Rayon Sport ari intwari ikomeye cyane. Ni ikiganiro cyabaye ku mugoroba kuri wa 4 ahagana saa 2 z'ijoro. Ubusanzwe Patrick Muyaya akora ikiganiro inshuro nyinshi cyane n'abanyamakuru, ariko mbere gato yuko iki gitangira yanditse kuri Twitter ko ikigiye kuba ari amateka. 80% by'ibyavugiwe muri icyo kiganiro n'u Rwanda, aho nk'ibisanzwe yongeye kandi kumvikanisha ko ari rwo ntandaro y'ibibazo byose igihugu cye gihura nacyo. Agira naho rero yikoma umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uherutse gusinyana amasezerano narwo, avuga ko rero yagerageje gukora ibishoboka byose ngo ayitambike. Tshisekedi yavuze ko yigeze kwakira abayobozi b'u Rwanda bakamubwira ko FDLR ari umutwe ugizwe n'abantu batarenze 2,000, ngo ku buryo rero udashobora guhungabanya umutekano w'igihugu. Ngo abo bayobozi rero bamubwiye ko icyo batinya, no kuvuga icyo u Rwanda rutinya, ari ingengabitekerezo Jenoside abo bantu bakwirakwiza ishingiye ku rwango uwo mutwe ufitiye abatutsi. Iki kiganiro kibaye mu gihe mu nkengero za Goma mu duce twa Sake imirwano irimbanyije hagati y'ingabo za leta FARDC n'imitwe bafatanyije bihanganye umutwe wa M23. N'imirwano yatumye inzira zose zavaga mu bindi bice zijya Igoma zifungwa, ku buryo abaturage bakomeje kujya mu ihurizo, ari nako rero FDLR n'abambari bayo batsindwa umunsi ku wundi. Ati ku baturage bakuwe mu byabo n'intambara, ndashaka kubabwira ko igihugu kitabibagiwe. Perezida wa Repubulika ntabwo yabibagiwe, turabatekereza. Ati bari mu nshingano zacu zibanze. Tshisekedi kandi yavuze ko n'ikimenyimenyi leta yaherutse kwemeza miliyari y'amafaranga ya Kongo agamije kubafasha. Yavuze ko ikibanze ari uko basubira mu byabo, nubwo uyu munsi bikigoranye kuko ibice byabo birimo intambara. Yavuze ko ikigambiriwe muri Kongo ari amahoro arambye, ari nayo mpamvu rero hashowe miliyari nyinshi cyane z'amadolari mu kubaka igisirikare gishobora kubigiramo uruhare. Ati ntabwo rero birarangira, turacyakomeza. Ati tugomba kugira igisirikare gikomeye cyane kandi kigomba guca intege abantu nka Paul Kagame uyu munsi, kikababuza kuza gukinira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo ni inshingano ya mbere, niyo mpamvu rero ari ingenzi gufata igihe cyangombwa. Tshisekedi yavuze ko ari ngombwa ko mu gihugu cye abaturage baganira bakava mu bintu byose by'amacakubiri, kuko ngo ari byo Rwanda rureheraho rwiba amabuye y'agaciro. Ati niyo mpamvu rero ubwo bwumvikane buke hagati y'amoko butuma u Rwanda rubona urwitwazo rwo guhungabanya Kongo, tugakomeza kwiba umutungo kamere wacu, kuko iyo ati niyo gahunda u Rwanda uyu munsi rwubatswe. Ati n'umutungo wacu nta soni ati zo kubivuga, ni ukuri rwubatswe n'umutungo wibwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wazalendo ni umutwe ugizwe n'abarwanyi usanga bavuye rero mu mitwe yitwaje intwaro itandukanye, biyunze kuri leta muri urugamba ihanganyemo na M23. Tshisekedi we yavuze ko ari intwari. Yagize ati Wazalendo n'abarwanyi b'intwari mu buryo budashidikanywaho igihugu ati kidashobora kwibagirwa, kuko abo bantu bafashe intwaro kugira ngo rero barwanye abantu baduteye. Ati muri make rero Wazalendo ni abantu bo guha icyubahiro, gusa ikibabaje nuko kimwe no mu zindi nzego zose usanga harimo abantu bafite umutima mubi bagibwa ati mu matwi, hanyuma rero bakagaragaza ko intego ya Wazalendo ari ukwica abaturage. Ntabwo ari byo. Ati bagamije kurinda igihugu cyabo, ati kandi bafite ishingiro kandi ndabashyigikiye. Yongeye kandi gusabira u Rwanda ibihano. Tshisekedi yavuze ko yabwiye abantu bose baganira ku kibazo cy'umutekano muke muri Kivu y'Amajyaruguru ko Kongo izanyurwa ari uko u Rwanda rufatiye ibihano. Ati ni nkuko ibyo Uburusiya bwakoze, ati bwahawe ibihano bitagira ingano. Yavuze ko akanama k'umutekano Karoni kagomba gufatira ibihano u Rwanda
nk'uko byagenze ku Burusiya. Ati kubera iki mu buryo bumeze ati kimwe ati n'ibyabaye hagati y'Uburusiya na Ukraine, kubera iki kuri twebwe nta gihano na kimwe kirafatirwa u Rwanda. Tshisekedi kandi yongeye kugaruka ku masezerano u Rwanda ruherutse gusinyana na Komisiyo y'Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi agamije guteza imbere urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, avuga ko igihugu cye cyayamaganye kivuye inyuma. Ati tugerageza kuganira nabo tukabwira tuti muze ati muganire na nyir'umutungo aho kuganira n'umujura, ati kuko ubundi ni ibintu byamaganwa, iyo uguze ikintu cyibwe nawe uba uri umujura. Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi kandi ati ndatekereza ko udashobora gukina uwo mukino. Ati nahuye n'abambasaderi bo mu bihugu by'Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi hano mbaha ubutumwa, ndababwira nti twakoze ibishoboka byose ngo twitambike ariya masezerano kandi igihugu cyacu ntigishyigikiye ibiri kuba. Yavuze ko igihugu cye kitazahagararira aho, ati rero ahubwo ko kizakoresha inzira za diplomasi n'iz'ubutabera kugira ngo ayo masezerano yasinywe aseswe. Yavuze ko ibyo Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi uri gukora ari ugushyigikira umujura kandi ko bibangamye mu karere. Muri 2013 RDC nibwo yateshejwe agaciro. Tshisekedi yavuze ko amasezerano yasinyiwe muri Uganda 2013 ku kibazo cya M23 atesha agaciro igihugu cye, bityo ko adashaka ko ibintu nk'ibyo byazongera kubaho kundi. N'amasezerano yasinywe ku itariki ya 12 Ukuboza 2013 yaragamije guhagarika intambara yari imaze iminsi mu burasirazuba bwa Kongo. Mu ngingo zari ziyarimo harimo ko M23 igomba kuba umutwe wa politike aho kuba uwa gisirikare, abarwanyi bawo bagahabwa imbabazi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hanyuma bagashyirwa mu ngabo z'igihugu, hakabaho kandi gahunda z'ubwiyunge mu gihugu n'ibindi. Ati sinzi niba mwarabonye ari amasezerano yasinywe muri 2013 i Kampala mu gihugu cya Uganda hamwe na M23 ni igisebo. Ati nicyo rero ndi kuvuga, M23 ni ikintu kiri mu kirere, bafasha abantu b'abanyekongo batazi ibyo ari byo, ati babashyira imbere barabwira bati muvuge iringara, babaha amazina y'abanyekongo kugira ngo rero ngo bavuge ngo urabona ati ni bagenzi banyu, atariko ikiri inyuma n'u Rwanda ni RDF gisirikare cy'u Rwanda. Yavuze ko adashobora kugirana ibiganiro na bito na M23 ndetse ko yanabibwiye umuhuza muri iki kibazo Perezida wa Angola Joao Lourenço, ati M23 ntabwo ari abanyekongo. Yavuze ko ibyuko yaba yaratumiye M23 ikajya Kinshasa muri 2019 ibiganiro, ati mu biganiro atari ukora ahubwo ko ngo Minisitiri w'Umutekano ari we wazanye icyo gitekerezo kandi ko ubwo yakimenyaga yacyamaganye. Ubwo yiyamamazaga Tshisekedi kandi yavuze ko natorwa azakoranya inteko ishinga amategeko akayisaba uburenganzira kugira ngo atere u Rwanda akureho ubutegetsi bwarwo ngo kuko bubangamiye igihugu cye. Ati uko ibintu bihagaze uyu munsi wa none nabwira ko ati nkurikirana ibiri kuba ntabwo binyemerera gushyira mu bikorwa ibyo navuze, atari uko ntabishoboye cyangwa se ntabishaka, ahubwo kuko gusa hari gahunda zerekana ko gukurikira inzira y'amahoro ari imyitwarire irimo ubushishozi n'ubwenge kurusha kujya mu ntambara. Ubu ati urugero hari gahunda y'ubuhuza ya Perezida Joao Lourenço, ati nanabwira abantu ko kuwa kabiri utaha nzaba uwa mbere ujya kumureba mbere yuko nakira Perezida w'u Rwanda.